Tun malpas kontratak intun agawidak awanen sabatak awan sumabat kanyak aming anak panugak timayab pati pa miliyak namin pinsana naspak awan kaidakon awan kawilakon awan naglutun awan mang taripaton daytan pagtaksanat nakabasul nakidin dinugsulak iti ng pugpug ti kwartak sinut awidak ket tinalawandak napanagkamang kada katugangak lakunak awanen asawak agraman anak napnabwag bareng maayayo agsublida kanyak sinsinara bayat panag-ubra ginargaridak dikwan agbalawag awanan kwartag keti pa miliyak naiwaksik nga baybayak sinut awidak keti nalawandak ni katugangak di makatulong kanyak lakunak isut pasarabwak tapno mapasuglit asawak paring nudingal isut mangtagpat kanyak ket nakaawidak ket agmay saak makirara epak makisiksika aktapno lang agbyag makigat kapasak sa agpartekak kungkunak awanen mangbungo kanyak